جرونهیا کردستان روشاوی کردستانی دماغش به بینرین هجا ایرو یکی آدار 2026 روژا یک شمیم امی جواره بلتنا دانی ساعت هفتان پیش کش بکن پشتی به ناو بریم. بینرین هجام لروشتات ناوین دهولا شرکه مزن دهات لیدان و اف شرجی اف دروژه بیکت ده ناوبرا ایران، اسرائیل و هروها امریکای دیم اما ایرو دیسا با آوه که گشتی جوارم پیشکتنین هری داوی انگو بجن روشا هری داوی یا لآلوزیا دنابرا هر دو آلیان ده اما و بجن لکلکاویج اما به ریاد دیمن زندیم ینکو هیم و بینرین هجاج روشا شری لهرمجی بکن خودی آگاهیم ام جنو چاقویا دست بکن دست بکن که اوجی اسرائیل ایرشیم طهران دیکم ایران بجاد دوامین شرده گلک مشک جه ایران بر به اسرائیل و ولاتین کنداوی و هاتن آویتن ده وینا برده سرکمار بری ایرانی محمود احمدی نژاد جی هاته کشتن. آژانس نوچانیا دولت ایرانی راگهاند کو محمود احمدی نژاد کو ج 2005 حتی 2013 سرکاتی دیگر ده ایرشین هوایی آمریکا اسرائیل ده هاتیا کشتن. احمدی نژاد به گوتنین خوین تند ین دژی روجاوا و دژی اسرائیل ده هاتن آسین. ارتشا اسرائیل راگاند کو وان به 200 بالافرین شهر لسرانسر ایرانی بیتری 500 خال کرنا آرمانج لطارانی تاقنین مزن پیک هاتن اسرائیل دی بیجه وان لهدفین دل طهرانی داخستنه لدیجی و ایران ایریشن خوین طول هلدانی برفره کرد یک جموشکین کو هاتنه آویتن لبیت شمشیکت مدیا اسرائیل راگهاند کو نهمری او بیتری 20 کس بریندار بونه لتل آویوی بیتری 5 آواهی زرار دیتن اون نوت کس جبریندار بون ایریش لسرانسری هرمی بلاو بون دنگ تاقینان لدوبای او دوهای جی هاتن بهیستن امارات راگاند کو د دروژانده به صدان موشک او درون ایرانی لناوا خاکا ولات کتیا او سی کس هاتنه کشتن. پشت راگاندنا مرنا لیدر اولیه ایرانی آیت الله علی خامنه‌ای رژیم تهرانی ایریشن خو بیناو برد دومینه. بله بینرین هجا ایرو ازینت نجواره نچوان پیشکش بکیم لی دیمن زندی روشا لحریم جه از بینم لسر اکران و امی با بینرین هجا را پار بکن ناجیم امی دو دیمنیم با آوای که زندی بینن لسر اکران کم یک جوان حیف باجار اسرائیلیا کو یک جه باجارین هری سرکه ین بوی آرمانجا ایریشین ایرانی بو لآلیه کردن جیم باجارکی کوام بینن لسر اکرانان و او جیم باجاریم دوبای بم کو د نوا آرمانجین سرکه ین ارتشا ایرانی دبن افجیم دیمنن زندی ین کنها هون لسر اکرانان دیمنن جه هر دو باجاران نتنف هر دو باجار د نوا بلتنا خود با آوای که گشتیم امی گلک دیمنن زندی ین تکیلداری روشا پشت شریا کو قومینه بین پیشبری و بینرین هجام جخوا دما هونجین هاد بینن لباجار حیفای بطایبتی پشتی کتنا هنک مشکین ایرانی و جاریم زرارین کو لآواهیان بویم تی خویا کرن او تیمین لزگین ین اسرائیل جیم جبو کو او خرابین کو پیک هاتنا او کسی کو دبن خرابیان دمانم زرارین کو پیک هاتنا جی ل ناوا هریمینه او دز به لیکولینان کرنم او دوی چارچوبه ده خباتین وان جیم با آواک زندی هنها دبینن لآلیه کدن باجاری دوبای تی خویا کرن کو یک جا باجارین کو هری زیدم جه ایریشین ایرانی لسر بمترسیداره کم یک جا باجارین سرکه یند نوا وان هر دو روژان ده بوی آرمانجا ایریشین ایرانی بون امی وان دیمنین زندی با آوائی که گشتی ده نوا بلتنا خواهد جار جارن بینین لسر اکرانین روناهی تیوی و امی پیشانی و بینارین هجاب دین لی هم وقتی وی که نوچین تکیلداری روشا ایرانی جیم امی بوی بینارین هجارا پار و بکن کم یک جنوچا دن هری سرکه او جیم لگوری پیشکتنین داوی نوچین ایدی درباری کشتنا علی خامنه‌ای ده ایدی سپیکولاسیون درباز بویا و مرناویا ایدی پشتراز بویا ایرانی با آوه که فرمی را گاند که خامنه‌ای هاتیا کشتن
کۆمارا ئیسلامیە ئیرانی لە وڵات چل ڕۆژ شین ڕاگەهاند و هەم وەختی vêyekê heft rojî betlana hate ragihandin mirina Xameneyî di wextekê de ji aliyê beşeke civakê ve bihês hate pêşwazîkirin de li aliyeke din gelek çalakiyên ji bo keyfxweşiya mirina wî jî pêk hatin tevî van hemûyan jî îran lîderê oliyê nû jî diyar kir. Ev dîmen dawiya desthilata kesê herî bihêziyê li Îranê Ayatullah Alî Xameneyanî. Xameneî bêhtirî 36 salan kesê herî bihêziyê dirêveberiya welat de bû. Êrîşa 28 Sibatê ya Amerîka İsraîlê dawî li vê yekê anî. Televizyona Dewletî ya Îranê û ajansên nûçeyan yên fermî mirina wî ragihand. Herûha hate eşkerekirin ku li gel Xameneî bêhtirî 10 berpirsên paya bilind yên Îranê jî hatine kuştin. Di nava wan de Elî Şemekhaniye sekreterê giştiyê Konseya Parastinê û Wezîrê Parastinê Ezîz Nasirzadeh jî di nav de ne. Piştî vê li welatê çil rojan şîn û betlaneya hefteyekê hat ragihandin. Îranê êdî bê Xameneî yê 86 salî wê çara nûsa xwe diyar bike. Li gorî nûçeyên çapameniya Îranê, Alî Rêza Arîfî li cihê Xameneî hatiye erkedarkirin. Arîfî berê berpirsiyarê Pergala Perwerdehiya Oliya Îranê endamê Encumena Parêzivan û hem jî Meclisa Pisporan bû. Ayatullah Alî Xameneî 1989 piştî mirina damezrênerê Komara İslamî ya Îranê Ruhullah Xomeynî cihê wî girtibû. Xameneî mekanîzmeyên bandora herêmî di siyaseta derve de bi taybetî di çarçoveya Sûriya, Iraq, Lubnan û Yemenê de şekil da. Ew herûha keseyetek bû ku bi piştgiriya xwe ya bernameya nukleeriya Îranê û helwesta xwe ya tund dihat nasîn. Mirina li Xameneî ne tenê di nava Îranê de lê di heman demê de li seranserî herêmê jî şergur kiriye. Du wextekî ku li hinek welatan kêfxweşiya ji ber mirina li Xameneî nîşan didin, li hinekan jî hêrsekî mezin heye. Belebînerên hêjan di êrişa Amerîka û İsraîlê ya li ser Îranê de tevî lîderê olî yê Îranê Elî Xameneî bêtirî 10 fermandar û berpirsên sereke yên Îranê hatin kuştin. Hate ragandin ku di êrişa Amerîka û İsraîlê ya li ser Îranê de rêberî bilind yê Îranê Elî Xameneî, şêwirmendê wî û serokê Konseya Bilind a Parastinê Elî Şemxanî, fermandarê pazdarên şoreşê Mihemed Pakpur, serokê erkan a hêzên çekdarî Abdulrehîm Musewî, Wezîrê Parastinê Ezîz Nasirzadeh û serokê navenda îstixbaratiya polîsan a Îranê Xulmereza Rezayîn hate kuştin. Her wiha kesayetên leşkerî û ewlehiyê yên navdar di navenda serokê nivîzgeha leşkerî ya rêberê bilind Mihemed Şîrazî, serokê rêveberiya îstixbaratê ya fermandariyê Salah Esedî, serokê rêxistina Sipiyent Hüseyin Celal Amlayîn, serokê berê yê rêxistina Reza Muzafferî Niya jî hatine kuştin. Her wiha di êrişan de keça Elî Xameneî, neviyê wî, zava û boka wî jî hatine kuştin. برخی از آنها در جهت اهداف و منافع کشورها Belê her piştî operasyonên leşkerî yên Amerîka û İsraîlê yên li ser Îranê li bajarê Keracî yê Pakistanê xwepêşandanên şermezarkirinê hatin li darxistin di çalakiyan de gelek kes hatin kuştin. Xwepêşanderên ku li ber Konsulxaneya Amerîkayê ya li bajarê li herêma bendergehê bi kevran êrişî birin ser polîsan û hewl dan zorî bikevin konsulxaneyê. Polîsan ji bo belavkirina xwepêşandêran gaza îsotê û hêz bikar anîn û ew belavkirin. Rayadaran diyarkirin ku di êrişê de herî kêm 6 kes hatin kuştin, gelek kes jî birîndar bûn. Hate ragandin ku di nava birîndaran de rewşa hinek kesan kirane. Rayadaran diyarkirin ku polîsan û hikûmetê kontrol ji nû ve xistine destê xwe. Piştî çalakiyên şermezarkirinê li hin herêmên Keraçiyê kolan serê sibehê ji ber rageşiyê bi demkî hatibûn girtin.
بله بینرین هجا و که کود دسپیکا بولتن خود مالی زمان امینتنین و چان پار ببکن لیام دیمنین کلین زندگین روشین لحرمی جی با بینرین هجا را پار ببکن کم ها مگوتم لحیفای و همجیم و جاری لپایتخت دولت یبوین آمریکای واشنطن دی سی خواه پیشاندان کتیل دارخستن که اف دیمنی خواه پیشاندان هند بینن جبو کیف خوشیم ایرشین اسرائیل و آمریکا ین سر ایرانی بوم هم وقتی ویکیم مگوت لکلاک من جی دیمنی انجام ایرشا ایرانی یا لسر باجار حیفای دکو یک جین کو ام او مشکین لیکتی ازرارا کو پیک هاتی تی خویا کرن لآلیه کدن خواه پیشاندانین لنوا هم ولاتین روش آوی و هم جیم لآمریکا ین جبو پشتوانیا دوام کرنا ایرشین آمریکا و اسرائیل ین لسر ایران تینا کرن افجیم دیمنین راستن ین کو نها هون لسر اکرنان دبینن بطایبتی پایتخت دولتین یک بوین آمریکای واشنطن دی سی مشک تیل دار خستن چالکی تیل دار خستن اف چالکی جبو پشتوانیا دوام کرنا ایرشین لدیجی کمارا اسلامیا ایرانی نکو ده حتی نها ده وان ایرشان دجی مگوت گلک رایادارین ایرانی برپرسین سرکین ایرانی تاوی لیدر اولی ایرانی علی خامنه‌ای هاتیه کشتن گلک برپرسین سرکی هاتنه کشتن او ده چارچوبه چالکین جبو پشتوانی ین لروشاواتین لدارخستن دجی ده خواستن کو اف ایرشین لسر رژیما کمارا اسلامیا ایرانی دوام بکن هر دوی چارچوبه ده حوالی منها و هنکی اف دیمنین کو با آوائی که زندگین لواشنطن دی سی بینن لسر اکران او داخوازین او بانگین بطایبت کسین کو دخوا پیشاندان اندجی ام بهور هنکی لی گهدار بکن دیمنین کنا هند بینن دیمنین راستین جناوا پایتخت دولتین یک بوین آمریکای واشنطن دی سی کو گل کسین لورکوم بونه دیارن کنه تنه خلک ایرانی ین کشبر ظلم رژیم کمارا اسلامی نچاری کشبری بونن د نواوان د تیخویا کرین گل کسین کو جناو آمریکای بخوجیم د وان چالکیان د جی خو گرتنه د دیمنن د جی تیخویا کرین کو جمره که زیده یا جنان تی خویا کرن هر وها آلین دولتین یک بوین آمریکای و کسین کو بتایبتی د وان ایرشان ده خودی رولن آنگوان بجین کسین کو پشتوانی آوان تی کرن وینه وان هاتنه هلدان و بوی آوایجیم د چالکیا کنها لپایتخت دولتین یک بوین آمریکای تی لدار خستن ده گل پشتوانی آخوا یاجبون دوماندنا ایرشا اسرائیل آمریکا یا لسر ایرانی نشان دکن اف نتنی لدولتین یک بوین آمریکای بولی لولاتین روشاوی بطایبتی لاوروپای جیم به همان داخوازی رو اف دروژن چالکی خواه پیشاندان تینر دار خستن او پشتاوانی خواه یا راست جبو وان ایرشین لسر ایرانی تینن زمان او بویا ویجین نشان ددن وكما قلت في ديمانين كو نهاهون لسر اكرانان ديبينن ديمانين ديوان كيليان دانا ديمانين راست ين جناوا پایتخت دولتين يكبوي ين امريكايا بله بینرین هجام ما گفتم ادنابا بولتن خواده هول بدون کو جار جاران بسا دیمانین کو با آوائی که زندی ین تیکل داری شری اسرائیل آمریکا یا لدجی ایرانی دای دست پیکرن امی بینن سر اکران او به طیبت دیوان کلیان ده لولاتین روشلات ناوین روشاهی بچه آوائیه امی به هفره لی تماشا بکن امی ببینن جبرکو پیامین گفخورنه ین جهر دو آلیان زیده تر دبم دوی چارچوبه ده گلک گفیندن ین کو سروک دولتین یک بین آمریکایی لریوبریا طهراني دخواهنا كود بجاء الشفي اوبراسيون انغو ايريشن هين زيادة ترين برفره لسر هرمي بيك بنالي ام بنوچين خوين دريزي ده جامي حول بدين كو دوام بكين بو بينرين هجارة بار و بكين هر تيكل داري همان روشا آلوسيا لروشلات ناوين كو شري لروشلات ناوين ايدي تفجرك الدبلوماسية يا باواك گشتي دنابا جهاني ده بلاستر كريا
کنسه اولکاری یا نتوین یک بویم جبر وان مترسیان هی جوینه که آورته شویدن ساعتین درنگی لدار خست سکرتری گشتی نتوین یک بوی او گلک ولاتین اندام هشیارین مترسیا شرکت تام کرن. آنتونیو گوترز ده جوینه ده آخوی او بانک لهمو آلیان کرکو شر راواستین گوترز دیار کرکو چالکین لشکری ین هی مترسیا و گوهرتنا شرک هرمیا برفره هیا هر وها اشارت برین دیپلماسیه کر ده جوینا کنسیه ده نونری روسیه و چینه جی بانک کرن کو شر لشکری وره راوستاندن و دانوستاندن ورن کرن تی پایین کو تکنین دیپلماتیک دناوا روژن پیش ده جی زیدتر ببه چافدریان دایمی یه کمکار عربی یا جه 22 ولاتین عربی پیک ده جی رواکرنا ایرشا اسرائیل یا جبو چکن نوکلری وکه دروتیه بناف کرد. هر وها گوت اسرائیل رد کریا کو تاسیسین خوی نوکلری جبو موشک نتوین یک بوی مفتش نتوین یک بوی وکه. دوین آف بریده لیدری بریتانیا، فرانسه و آلمانیا داخلانی یک هفبشت و شاندن او داخوازا جنوب و دست بکرنا دانوستاندنین لسر برنامه نوکلری یا به ایران نرکرن. أو الالتفاف على قواعد القانون الدولي وفي الوقت الذي تؤكد فيه مملكة البحرين التزام بله بینرین هجا اف شری ایریشنکو اسرائیل و امریکا لسر ایرانی دای دست بکرن باندوره که خواه سرکه لسر تواهی جهانی دیکم اف باندور بچه آوا یمینها دوین وچه خود با بینرین هجا را پار بکن بیزد بنا راگشیا ده نابرا اسرائیل دولتین یکبوین امریکا و ایرانی ده جاره کدن بالکت لسر تنگا و هرمزی کم اف تنگا یک جرین انرژی ین حری گرینکین جبو جهانی یا داخلنیا ایرانی یا گرتنا تنگاوی زنگرین آلارما لبازارین جهانی پیخست ایران جی کارتا خویا هری بهیس آ تنگاوا هرمزی بکارتینه. تنگاوا هرمزی کو کنداوا فارس او کنداوا اومانی به و گرید ده دکوه نافبر هر دو ولاتان. خالاویا هری تنگ 3 کیلومتر دریجه. لیبلی اوریه آویا تنگ ددل بازرگانیا انرژیا جهانی ده. نزیکی جساده 20 خرچکرنا پترول یا جهانی آنجی روزانه در دورا 20 میلیون برمیل پترول ده تنگاویره درباز دبه. هما بیجه همو هنارده یا گاز خوزایی یا هاتی رون کرن یا قطار دوی تنگاویره درباز دبه. بشک گرنگ یا بازرگانی یا جهانی جی ویره بکاردینه. هنارده کرنا پترول ج عربستان سعودی، عراق، کویت و امارات بگرانی بحرمزه و گریداییه. لگوری پسپوران تنگاوا هرمزی نتنه جبو آرامیا هرمه لی دهمان دمیده جبو آرامیا آبوریا جهانی جی گرنگه. جبر کوریه که دریایی آلترناتیف تنیه. گرتنا تنگاوا هرمز دکاره به صدما بلندبونه که بلس آب بهای پترولی کو سر هر برمیل بگهجه $140. افراوش دکاره زخت انفلاسیون یا جهانی لسرانسر گلک سکتوران جبازار انرژی بگره حیا و گوهستن خارن پیشسازی و کلوپلان زیده بکه. یک جوالاتین که هری زیده دی باندور لی بکه عراقا. عراقو بگرانی بداهاتا پترول و گریداییه. روزانه بمیلیونان برمیل پترول بریا ویریه اخراج دکه. گرتنا تنگاوا هرمز دکاره جبو حکومت بخدای قریزه که آبوری یا جدی چه بکه. تنگاوا هرمز دمک دریجه وکی کارتا هری بهیس آجا و پولیتیک ایران دیدیتن. لیبل کارانینا وی قارته دکاره نتنی جبو هرمه لی دهمان دمه ده جبو آبوریا جهانی جی انجام کور هبن. بری بینرین هجا اف گرینگیا تنگاوا هرمزی بکو بطایبتی دالیه بازار جهانی دبوم هر وکه کارته که هری بهیس یا دست کمارا اسلامی ایرانی ده دهات دیتنج برکو ایران اگر یاوی که انگو گفاوی که دخوار کو اگر ارشاد پیک وره او ویتنگاوی بگیرم نها جاره کدن دو دیمنه زندیه می بو بینرین هجارا پار و بکن یک جه پایتخت اسرائیل تلاویوی او یا دنجیم و جاره ج دوبای یکم اگوت یک جه جین کو حری زده و که ناوندین ایرش ناوندین آرمانشکرنا ایرشین ایرانی تینا دیتن به طیبت ساعت درنگا شویده مینا شرین در بازبوی اف باجار به دنگ سیرنان انگو به دنگ آلارماج بو اولکاری دنالن و اف نها دیمنی که هون دبینن
یه به تایبەت لە ئالیە منیە ڕاستێ تل ئاویڤ ئۆیە لە ئالیە چەپێژیم دوباییە کو divan kêliyan de bêdengiyek serwere bêdengiyekiya metirsidar serwere ji ber ku di kîjan kêliyê de êrişek wê li dijî wan pêk were nayê zanîn û ew jî di nava vê rewşê de di nava vê metirsiyê de dimêrin me gotim bi taybetî piştî ev şerê ku derketiye yek ji navendên ku herî zêdeyên şer bûye welatên Rojhilata Navîn beşekî mezin yên welatên Rojhilata Navîn bi qasî şeş heft welat heta niha ji ev şerê ku Rûdayê de bandûr bûne û İran laliyekê êrişî İsraîlê dike li aliyê din jî welatên ku baregihên Amerîka lê heyn û ji wan baregihan êrişî İranê têkirin wekî armanca êrişên xwe yên sereke dibîne. Me got bi taybet piştî van êrişên ku dest pêkirine vê carê çavê her kesî li Rojhilatê Kurdistanê ya bi taybet çavê gelê Kurd li Rojhilatê Kurdistanê ya di vê çarçoveyê de jî endamê Komîteya Rêveberiya Partiya Jiyana Azad Pejak ya Kurdistanê rêwa awdanan têkildarê yekîtiya gelê Kurd axivî rêwar awdanan balkişan li ser yekîtiya netewî ya nava partiyên siyasiya Kurd û got garantiya parastina gelê Kurd yekîtiya welat e eger ku gelê Kurd dixwaze di vê sed salê de li pêşiya me de karasetên mîna dîroka berê rû dayîne pêk neyên divê berê her tiştê yekîtiya nava xwe ava bike. Hevaceva wiryayî siyasî hest ji bo gelê Kurd. Eger ew wiryayiye eger ew yekgirtina we nav gelê Kurd bû bêguman ew metirsîle tuhenin çareser bikin, tuhenin welaw binin, heliyan bikin û bitenin gelê Kurd li nav Rojhilatên Nawerastî taze ve nasnamê azadî xwe ve siyasetê we hazik li nav meydan bû hem xwe paraste bike û hem bitenê şûnê diyarî era xwe diyar bike. Zamine xwe parastinê gelê Kurd yekgirtinên niştimaniye we rastî. Eger gelê Kurd, eger êmê Kurd xwazê min cûre sed sala wê yerde tûşe karesatên wê min, tûşe komelkuşîna wê min, tûşe kimyabaran û helepçena wê min, tûşe qetleamê Dirsîmna wê min, tûşe ew serkutkarî ke Rezaxan Pahlevî ve durustkirina dowletnetewê moderna Îranî durust kir weser Biristan û Îlam û Kirmaşan û Navçeyê li Tirhewerd tûşe ew karesatê li navê min tenya zaminê tenya garantî yese ki gelê Kurd li nav xwe yekgirtin baş dû. Eger gelê Kurd li nav xwe yekgirtin baş dû bêguman ehzab Kurdîş anê ki hane nav meydanê siyasetê Kurd û ve şêwazek tuan pêşengatî bikin li siyaset ewanêş naçar dibin ki witarê Kurdistanî û niştimaniyê baş dibin. Ewane naçar dibin ve pê berjewena gelê Kurd siyaset bikin. Vexatiriye eger gelê Kurd xwazê li nav ew şer cihanî sême xwe biparêzêt bad yekgirtinê netewî baş dû. Eger xwazê cîgo û pêgehê li nav Rojhilatên Nawerastî banan baş dû yekgirtinên niştimanî we nav xwe hewece sûrist bike. Mesela dîmin ew hêrişê ku weser Rojavayê Kurdistan kiriyat eger Silêmanî wew şêwazê we şikûye nehata li meydan eger ew dîmenê li yekgirtinê netewî li xwe nîşan nehata bêguman ew çetêle ne tenê we Rojavayê Kurdistanê wesan parçeyê li tirê Kurdistanîş dikirdina amancı xweyan. Vexatiriye tenya zamin ereyek gelek Kurd hebûna xwe biparêzê ereyek bitenê sîstema demokratîkek era xwe durust bike ereyek hizbê li naçar ve siyasetê demokratîkek bike garantiye ya ve yekgirtinê netewî durust û ew eger xelk Textên dîktatoran ên li Rojhilatê Navîn yek bi yekê diheje rejimên ku di kiryarên xwe de bi israrin bi gelê xwe re nebin yek bi têkçûnê re rûbirû dibînin. Mînaka wê ya herî dawiyê jî rewşa li Îranê ye rêberapo gelek caran li ser rewşa Îranê nirxandin kir û komara demokratîk ji bo Îranê jî pêşniyar kiriye di vê nûçeyê de em ê cih bidin nirxandin û pêşdîtinên rêberapo yên li ser rewşa Îranê. Bi êrişên dawiyên İsraîl Amerîka ra textê dîktatorya rejîma Îranê hejiya. Rejîma Îranê ya molayan bi kiryarên xwe yên tundî û qirker dihat nasîn. Bi taybet li Rojhilatê Kurdistanê li dijî Kurdan zordariyekî mezin dihate kirin. Ji ber vê sedemê têkoşîna rêzgariya gelê Kurd bi Îranê re di nava gengeşiyê de bû. Yek ji van rêxistinê ye herî bi nav û deng Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê ye.
ریبراپو گلک جاران د پارێزنامەین خۆ de ji bo Îranê çareseriyên li ser bingeha modernîteya demokratîk nirxandinên girîng dike. Ne tenê di parêznameyan de, di hevdîtinan de jî her tim hişyarî û nirxandinên wî li ser Îranê û hegemoniya İsraîlê li rojhilata navîn hebû. Di sala dawî de jî Rêberapo li ser dîroka Îranê nirxandinên girîng dike û têkiliya Kurd û Îranê reva dike. Di hevdîtineke meha Nîsanê de Rêberapo wiha dibêje. Amerîka dixwaze İsraîlê li rojhilata navîn bike hêzeke hegemon. Destwerdana li Îranê ji plana ku ji 5 beşan pêk tê ya çaremîn e. Di hevdîtinekî meha Golanê de jî Rêberapo aciziya Îranê ji pêvajoya li Tirkiyê dinirxîne û wiha dibêje. Binêre 40 salin Îranê ne hiştiye em bêjin ne jî me dikuje. Îran me li ser tetikê digire. İsraîlê nêzîkî 40 sale pirskirêk çareser nekiriye. Me ji holê ranekiriye. İsraîl, Ereb, İran, Ewropî, Brîtanî hemûyan li ser vê yekê hevsengiyek avakirine. Hevkêşe dewam dike. Bila pekeke şer bike û bila Tirkiye pirskirêkê çareser neke. Di heman hevdîtinê de bangeke Rêberapo ji bo Partiya Jiyana Azadî Kurdistanê jî hebû û van hişyariyan dike. Ger bingehek ji bo danistandinan bi Îranê re mîna entegrasyona demokratîk a ku em li vir bi Tirkiye re dikin derkeve holê divê ew diyalogê pêş bixin. Lê ger înkar wêrankirin pêşxistina dijminatiyê berdewam bike divê ew parastina xwe bikin. Bêguman ew ê amedekariyên xwe bi baldarî bikin. Lê Îran ne dewleteke ku mirov bi sivikî bigire ew xeternak e. Divê ew xwe baş biparêzin. Rêberapo li ser meseleya Sûriye û Rojava jî dîsa balê dikişîne ser rewşa Îranê. Di hevdîtina dawiya meha Sibatê de wiha dibêje. Sibê yan roja din, tiştên bi vî rengî wê li Îranê jî biqewimin. Derbirîna mafên gel tu aliyekî ku gefê li ewlehiya netewî bixwe tune ye. Ger em ê li ser korîdorekî biaxivin, bila ew ne korîdorekî İsraîlê yan Erebî be. Lê korîdoreke demokratîk ji bo Kurd û Tirkmenan be. Endamê Kongreya Netewîya Kurdistanê Kenekê Dr. Kamuran Berwarî jî têkeldarî peyama Rêberapoya xwê. Kamuran Berwarî ragihand ku çareserî di peyama Brês Öcalan de û got divê Kurd û Tirkiye rûpereke nû li ser asta siyasî netewî û avakirina dewleteke demokratîk veke Brês Öcalan daxwaza welateke aştî û yeksan dike ku herkes xwe di nava wê dewletê de bibîne. Pêwîst e dewlet guhdariya van hêza ku PKK û kes û layenê pêvegirêdayîne guhdariya wan biket û bersiva daxwazê wanê siyasî û yê neteweyî û niştîmanî bide. Der encamê vê xebata 5 salî ya siyasî û çekdarî neteweyî niştîmanî rêxistinî siyasî dîplomasî em geheştîne wê qenaetê ku êdî dûzek heye navê dûza Kurd Tirkiya welateke bitinê yê Türkanî ne coğrafyekî ne bitinê coğrafya Türkanî ne belku zêdetirî 52 gel û netewe û etin û pêkhatiyê cuda cuda li Tirkiya dijîn mafê hemiyat vê sed sala çû de hatiye xwarinê bi navê dusêj dirojma yek netewa yek ziman û yek ala û yek dîn. Herweha bi navê dewleteka neteweya Türkan. Der encamê vê peyama Serok Öcalan peyameka kîr û dîr û stratejîk e hemû tijiye dagirtiye pire ji peyvê stratejî dibîtin her kesê asayî nezanî Serok Öcalan çi dibêjît ji ber ku xelkê me fêr bûye em fêrî du sê wişeka bûne yan Kurdistan yan neman yan jî bijît Kurd û bijît Kurdistan em fêrî van çar wişa tinê bûne. Bes peyama Öcalan ji ber ku peyameka eqliye lojîkiya mantiqiye hem êdî em dibînin berî salekê dema Serok Öcalan 27 Şubatê ew peyam day ew peyam jî peyameka pir giring bû. Lê vê salê hemiyê da xelkê Kurd û dewroberê Kurda û dewroberê de bizavê û hêzê cîhanî û hêzê teremî piştî salekê şnîka dizanin ku Serok Öcalan berî salekê çi diviya û çi dixwast. Peyama vê carê
پیامک نخشرک استراتیجیه بو ترکیا بو گل کرد بو روش هلات ناوی بگشتی و جیهان جی دکاریتن مفایک زورش اوه پیامه ورگرید چونکو نخشرک سیاسی دیموکراسی اخلاقی وجدانی مروایتیه بانگوازیه که چاوا پیغمبران بانگوازی کرنه بو آشتی و برایتیه چاوا بیرمندان بله بینرین هجا و که کود دست بکید ما بوا بینرین هجا را پار و کرکو امی دیمن زندی ین جشر دنابرا ایران و اسرائیل ده بوا بینرین هجا را پار و بکن ها دوان کلیان داشین جاره کدن پیلک دنیا ایرشا ایرانی یا لسر اسرائیل پیکت نها امی باوی که زندی جیم حوالی ما ببینن لسر اکرانان کو چوان برگریا اسرائیل هود ده ریل بر مشکین ایرانی بگیرم او دیمن کو نها دبینن دیمنین زندی ین ج اسرائیل نم ج پایتخت اسرائیل تل آویو نکم د وان کلیان ده به مشکین ایرانی ین کل سر پایتخت پیکتن ده هوت داین ریل وان ورا گرتن اف جی دیمنین راست ین ج پایتخت اسرائیل تل آویو نکم د بویا آرمانجا ایرشک نویا مشکی یا هزین ایرانی یا لسروی باجاری اف دیمن ما گوت دیمنین راستن ین ج ناوا اسرائیل ج پایتخت اسرائیل و که کو تدیتن د دیمنان دجیم دومان خویا دیگه مترسیه که هیا کولان هما ناوا اسرائیل والایم هزین اولکاریه ین پلیس ین اسرائیل تین خویا کرن اف دیمنین کو هند بینن دیمنین راستن به طیبت جبو اولکاریا خلکی لناوا پایتخت لناوا گشتی اسرائیل گله جران بانگوازی هاتن کرن کم د وقت ایریشان ده خلک بری خواه بدن جیر زمینان جبو کو جوان ایریشان خواه بپاریزن مگوت ف بشکدن پیلا ایریشن ایرانی یا لسر پایتخت اسرائیل تل آویو نه به طیبت پشتی کو هات راگاندن لیدر اولی ایرانی علی خامنه‌ای هاتیه کشتن ایرانی ایریشن خواه ین لسر اسرائیل هینا دجوارتر کریه افجیم و که پیلا ایریشکن نو یا ایرانی یا لسر اسرائیل تی خویا کرن و لناوا اسرائیل جیم یا تدیتن بدنگیه که هم طایبتی هزین اولکاریه هزین آسایش پلیس لشکر تنی تین خویا کرن ولاتی دیاره که همو د جر زمین آندنه افجی دیمنین راستن کنها ام به هبره لی تماشا دکن سیستما برگریا آسمانی یا اسرائیل جبو کو پیشیل ایرشن اسرائیل ایرشن ایران یگن لسر پایتخت بگرم دخبتن و پیلکانو یا ایرشا ایرانی یا لسر پایتخت اسرائیل تل آویو پیکتن اف دیمنین راستن که ام به هبره لی تماشا دکن بله بینرین هنجاد وقتا که ام بواره نشان پار و دکن ده لالیه که دنشی چاوی ملیکرانان که گروی کنگی ایرشه که بوی آوائی پیک بی آنگو رو شاداوی چیش بو که ام با آوائی که زندی با آوائی که راست بینین لسر اکرانان ام ایدی هنه که نوچین بطایبت کلداری رو شاروجاوی کردستانی هنه ام وانجی بوه بینرین هجاره پار بکن و دنوا بلتنی ده تکلداری رو شاداوی جی آگاین هری داوی ین کنتین امی بین السر اکران و که نوچین لزگین در باز بکن و با بینرین هجاره جی پار بکن نها ام به نوچین دریزی ده امی دوام بکن لیلی کلکا من جی و که هند بینن لپایتخت اسرائیل تل آویو و دیارکم پیلا ایرشک دن آخورد یا لیکت بله و که کود دیمنان داشتی دیتن کم یک جموشکین کم جالی ایرانی و حاتی آویتن لناوا پایتخت اسرائیل تل آویو کت افجی دیمنین راستن از هم جواره دبیجم و هم جی لآلیه که جی لدیمنان تماشا دکم و دبینم که روشکم بطایبتی پیلا ایرشک دجواره تی خویا کرن یا ایرانی دایا دست بکرن و دیدیتن گلک مشک لناوا پایتخت اسرائیل تل آویو دکوم اف ایرش بریان هاجمه گوت گف خوارنک دنابرا آلیان ده هبو سروک دولتین یکبون امریکا گوتو با اوی ایشف
پیرا ایرشک دجوارتر پیک بینن لی دیاره کو ایران جی رانوستیایه او ایرشین خوین دجوارتر پیک بله اف دیمنین راستن دیمنین کو تین خویاکرین دیاره کو حتی نها هرچی قاسی سیستما برگریه د پیک آنینه دیا کار دکه لی مشکن ایرانی جین کو لناوا پایتخت دکوین جی تی خویاکرین تیکلداری زیانین کو چه بونه حتی نها تیکلداری زیان و قربانین کو هنه جی آگاهی زلال هینا زویا کو در بکوین جبر کو روشکه مترسیدار ایرشکه بوی آوایی تی خویاکرین و ام به هوره لی تماشا دکن. بله بینرین هجا امی بیاوی دوام بکن لکیلاکا من یا چپی و دیمنه زندی روشا لناوا پایتخت اسرائیل تل آویوی بو امی پیشان بدن او لعالیه کردن جمعی حول بدن نوچین خواه بو بینرین هجا را پار و بکنج برکوما گوت روش ایرشکا دجواریا ایرانی هاتیه دست بکرن روشکا بیاوی هیا جبو هنج وان دیمنه باوی که راست ببینن او لکلاکا منیا چپی و دیمنی باوی که زندی وکری بمینه او د آلیه دندجیم او آلیه کنها استیده امی نوچان بو بینرین هجارا پار و بکن دوی چارچوبه ده لکوبان ایرو جنان جبو پشتوانیا یکینی پاراستنا جن یپجیم هرکین قادان و گوتن به هناندنا کزین جنان شورشا مروواهیه تی پاراستن هر وکی دانسانین کو اوی لبرخواب بدن حتی کو مافی وان ایروا د دستورا سوریا نو ده ورم سوگر کرن. بله بینرین هجا ایرو مراسمین اوغرکرنا هن شهیدین برخودان رومت جهبون لباجار عمود جنازه شروانا یه پیجی دلجین مظلوم او لباجار حسک جی شهید دمهات سریکانی هاتن اوغرکرن. لمراسم اوغرکرنا شهیدان سوزا بردامیه تکوشینی او برخودان هات داین هر وقت دیار کرن کو شهیدان به خوینا خواه ریا آزادی و رومتی وکرنه فدکاریا شروانان جن اراده جنین آزاد آجبو پاراستنا آخ و گلی خواه نشاند ده هاتا گوتن کو گلی حرمی جبو رومت و هبونا خواه روشانه بردلین ده او تقص کرن کو لهمبری زحمتیان قد کاوه پاش ده جینا آوه جن. لسر ریچه هولا دلجین بمشن دفج چکا خواه دفج رومتا خواه دفج گل خواه دفج والات خواه نبردان او را دستی تسلیمیت نبون حتی داوی گوتم برخودان گوتم پاراستنا دستکفتی این روژاوا جبو ویجی ارکامه یگو اما فیوان نچوسینن جبر گو خوینا وان نه ارزانه شهید نامرن
دم هات او جی یک جوان کرد ایگو به ایشا گل خحسیا و روز بروز به وی پرسکریکر مزند بو فرمان دیدیتن پنابری دیدیتن بنارین هجاری ببریا خواسر یا کانتونا فرات سردنا خالین هفبشین لنافچا قینه او گنده شیخلر یه دنابرا آسایش او هیزن اولکاریا حکمتا دمکیا شامی دکرن لور دازانین کو ده سوریه به بجداربونا همو پیک هاتین خواه آوا ببه. ولی تماشاگران هجار و برای خساریا کانتونا فرات ایرو سردانا هیزن اولکار هندرینی لگوند شغلر دکه و هر وها و کدیمانا دا جدی بینن او یک جخالن هفش ید نابر هیزن اولکار هندرین آسایش و هیزن اولکار هندرین گریدای حکومتا شامینه کل گوند شغلر کو سردانا وان خالن هفش هاتن کرد. سوريا ما راح تكون بخير للكل يكون حاضر للكل يكون موجود للكل يرجع إلى أهله وبلده وقريته وبيته. هیزامه بیک آنینا ریکفتنا بیستونه هیزین اولهی حکومتا بگوهی زوی آسایشا ما به هفدراغا و که ارینی ارادنن جبو پارستنا حریمی جبو خالین ریکفتنا بیستونه یکان وری بیک آنین لحریما کوبانی گاو و گاو به هفدرا تینا آفتن مگو امجیل کلک آوان بن پشتگیری آوان بکن ناوان داون پرسکریکی وان چنه خواستکی وان چنه نیرنی وان چنه ام هفدرا پارا بکن ده همان وقت دا ام دستک بتن کو کاری که هری پیروز ده کرن الوی دریج بو پارستنا پیکاتین حریمه و به تمامی لحریما شیغلر یعنی بایا گلک پرسکریکی و کون هبون ام دوی باوری دانه که با هفشی و به هفدراوی او پرسکریکانا ورن راوستاندن همان وقتی دو ورن چاره سر کرد. مجلس کنگراستار یا باشر دربیسی درباره شروانین دلگرتی ینجالیه کومن حکمتا دمکیا سوریه و تینا گرتن ده داخوینیک وشاند. مجلس دیار کرد که دوی مافین دلگرتیان این قانونی امروی ورن پاراستن. مجلس بانک لرایدارین تکیلدار کردن که قانالین دیالوگ جدی و به برپرسیاری تف بگرن هر وها به دنگماین جبو چاره سریا روشا دلگرتیان و مالباتین وان تف بگرن. چالکی به دروشمه آزادی جدلگرتیان را و شهید نامرن بداوی بوم. يعد مساسا خطيرا للكرامة الوطنية وتشويها فاضحا لتضحيات من قدموا أرواحهم وأعمارهم دفاعا عن حركة الحرية والكرامة وضمان الحقوق لشعبنا المغتصبة حقوقه والمجرد من أبسط حقوقه في العيش بحرية وبهويته ودون أي قيود وأن الأسرى والجرحى بنارین هجا ایدی ام دیگهجین داوی بلتنا خالی بریا کم بلتنا خواب داوی بکن ام جاره کدن دیمن زندی ین کم ج پایتختا اسرائیل تل آویو بینین لسر اکرانان جبر کو دیار پیلا ایرشک دجواریا ایرانیا لسر تل آویو حیم و اف دیمن کنا هند بینن دیمن کو راست ین کو پایتختا اسرائیل تل آویو بوم بریا چنکیلیان پیلا که ایرشک دجوار جالیه ایرانی ول سر تل آویو بیک هاتبون دیمنان دجیم هات دیتن کو گلک مشکین ایرانی لناوا پایتخت کتنم و تیمین هم ین روشا آورته ین لزگین و هم جیم بطایبتیم ین آسایش وانه لناوا تل آویو تنیتین خویا کرن بیدنگی که بریان هاجی بانگوازی هات بو کرن دما ایرشان ده خلق باشار بری خوابدن جیر زمینان جبو پاراستنیم اف دیمنین که هند بینن دیمنین راستن ین جنجاما ایرشا ایرانی ین لسر پایتخت اسرائیل تل آویوینم بریا چند کلیان بوم به آوه که دجوار ایرانی جاره کدن بموشکان ایرشی
اسرائیل کربن کو بشک وان مشکن ایرانی لنوا پایتخت کتبون اف دیمنین کو هند بینن دیمنین راستن اگر کو حوالی ما باوی که برفرهی وان دیمنان بینن لسر اکران هین باوی که زلالتر و باندورا وان ایرشین ایرانی ین لسر اسرائیل بخویا کرن ما بریان هاجی انبو زمان چند جاران هم سروک دولتین یک بوین آمریکا دونالد ترامپ هم جی سروک اسرائیل بنیامین نتانیاهو با آوای که اشکرانی بو زمان که اوی لدجی ایرانی اشف پیلا ایرشک هند دجوارتر بدن دست بکرن لیخویا کو بریا ایرشک لدجی تارانی پیکوره و جاری تارانی ایرشک دن آد دجوار لسر اسرائیل پیک آنیم افجی دیمنین راست ین جه انجاما ایرشا ایرانی یا لسر پایتخت اسرائیل تل آویو بون کو ام بهور نهالی تماشا دیکن تکیلداری انجاماوی تکیلداری روشا داویاج بریندار کشتیان تو آگاهی که زلال هیلان در نکتیه پیش لیم یا کو ام همو بهور لی تماشا دیکن او دیمنین کو پشتی ایرشا موشکین ایرانی یا لسر اسرائیل یا کو دیاره گلک جوان موشکان لنوا اسرائیل لنوا پایتخت اسرائیل کتیه او زراره که مادی دایه یا جانهینا جیم تکیلداری ویه که تا آگاهیه که زلال نهاتیه کو ام بو بینرین هجارا پار بکن لی بریا کو ام بلتنا خو بداوی بکن مخواست وان دیمنین راست ین زندی ین تل آویو بینن لسر اکرانان وکنها دیسا تیخویا کرن پلا ایرشک دنیا ایرانی تی دست بکرن هاتیه دست بکرن او لنوا پایتختا اسرائیل تل آویو تفگره که بدرس مترسیداریاش بو خلکی وحیا او لآلیه کدن سیستما برگریه یا اسرائیل هود دا ایرشین کو پیکتین به باندور بکم اف دیمنین راستن کو ام به هور لی تماشا دکن بله بینرین هجا دنوا روشه که بوی آواید آگاهی کل بردستی مبون نوچین که هبون مهودن با بینرین هجا را پار و بکن و بدیمن زندی جیم ام لور خاطر خوش و خوازن و دبشین حتی سبا جاره کدن من پیشیا و ببینن دنوا خیر و خوشیه ده هر شاد و بختوار